Tunt persamsaran silakava Joshua masamkni pabuli kial pupire malam kan upungi Joshua hinteda malam kini Israel naurai hin hantate negi Moses hin kudute dok kial kupi mun ava ap penkai en tedita kermak doki mik e yaw pu klau mirek kutunki senda kurdulsa naramun penkai en malam kedum mi awangi kial kupi khat tungi sen sedon le kupi peltong bingi kwer mirek kukong hin pau nam keng samdon oderongi mamangi kupi lutira ngu maman hin antok amdara malam pernah unta video pungka miraki senreida ke yaura kersim dar Yosova mamani ndo pturonime leya kermak doki ke yaw bitkro mamani ndo psul tidit dat in ronime malam tru mi ava lusangi mekdel du kim kai mun autunki timpuk bertang medio dok du kim kai mama ava keamdara pedaino timpuk bertang medio dok bi mi ava empam tha sun kenle don kepal sakrora malam tkiu avaligi mamani Naphtali mulpam thungwa Kalil thungki Kades Ephraim mulpam thungwa Sedium Judah mulpam thungwa Kiryat Karba Hebron mdadibna hawa munrek penkai lamda malam tret unta Jordan ralpa kinithuna tong thungwa Jericho Ruben sati miret thungwa kebok laita Bezer dam kat sati tumwa Gilead thungki Ramot unta Manase sati tumwa Basan thungki Kolan balik penkai lamda malam tuku hawa kial kupiraka Israel nauret tum malmiret le kermak doki jaila demik e yaw miret sensa nada kupim do penkai in Mleya kermak dok mingi Mleya kermak dok dat Yosova lung thit thungwa ker e yaw bitkro awleyi mingi lusang mreiduwa kial kupitu kamra wale mawangi Joshua masom kini persam kedua auxilakat persam kerja saking pan sutra na pisan so Jesu mingi amen